Senin hacayının aytıp var. Boyak niyesin? Bundan üzeri biletini getirsin. Biz Moğollarga ruhsat bergen emeспиz da. Turab. Ana endi конечно техникаң иретке коюп кой. Бирок тетиглердин баарын алып кой. Жөнүнө турат, көчөнүн самсабы ал эмне турат? Бирок мында көчөгө турбаш керек, ичине туруш керек. Мына эмне турат могу? Эгер техниканы аткарбаса, оны алып коем. Жазып албайсың. Барсын десе. Ушул диспетчерский. Диспетчерскийinde çıkarsın. O elbette koyalım. Kazalım, taraf koşun. Leylonkanın üstüne turalım. Kaysız mat koyulmaz desin. Tartma onu, onu tartma. O gimik iken? Gayga bir uyattı. Humanitariylerin görgende elden akı. Kana şöyle kana. Yolu çıkarıp kana yolları da güzel. Ne gibi bu musullar bir takım açtı. Lekçe, dog lekçe. Ya. Ya bunu kim karayt ne gibi? Tek karta girbe kaldı şu jata öyle. Karası mı arası diyor. Bunlar kim karayt? Ya. Kartanı var, elder özleri. Elderle karşı margi özünün eşiğini alıp. Seyini çıkıp koyacak olma gibi. Gep bundayda azamaqsağın. Gep seyide, birinci rayon, o Aktabir rayon hakimiyatında emas. Gep sistemanın жоқтығында da. Конкретно мында да мисал қана тұрмақ. Мына могу керек. Ким тазалаш керек. Мисал, квартальный, ұғып тұрсаң, мысалы, енді дом-том, или могу үйдің иесі. Хорошо. Үйдің иесі мұны тазалаған жоқ. Емне қылышыңыз керек? Квартальный, сот ақсақалда. Сот ақсақалы менен квартальный саға баш ийбейт. Сен ұрғаны да жоқ. Эмне кылыш керек? Чара кантип колдоносуң? Ошо механизм табыш керек да, биринчи проблеманы чечиш үчүн. Механизм жок болот го. Системаны эле иштеш керек. Системни сүйлөгөндө асмандын башында Нью-Йорк, Токиону сүйлөсүңөр. Системни иштегенде деген кандай механизм ойлоп таппайлы. Аны ким жүргүзүш керек? Жергиликтүү бийлик. Жергиликтүү бийлик. Айыл өкмөттөрү келип, Жергиликтүү бийлик уктап атат. айыл өкмөттөр менен келип туруп, мисалы могу чөбүн тазалап, элементарды жыгыласы бар. Тазалап.
Bak 9.000 bak 10 bin. Başta ya. Albek Bay kaptan çıkın. Ay ay ay. Olan çok geliyor değil mi? Olcarın canı tuttur içinde bulur. Abi gördüm üzülüm kimden. O söz sakal. Qanday salomatsizlar? Yaxshimi? Bizim tozalik qarzlarni bor oldi, ketdi, atrofda elimizga qarzlar. Mana yerni to'ldirib qo'ysa bo'laveradi, bayonda. Ko'tib ketdi, g'alaba qolsa. Eski taraftar merasini keyingi chatlarga to'ldiradigan yo'l marketidagi to'g'ri tutdi. Tarak kimdir qiladi bular. Azizga tindirdim de buzuk. Başını patlat. O yerden duruyor, avariya olganda. O'shani bir atayli tozalikqa borsakmi deb yurdik edi. Biz aytib qoldik. To'lib qolsa cho'g' o'sib qoladi-da. Mo yurakda bo'ladimi o'zi? Bunani arasini qo'shamiz degan mana ko'chat ketdi. Уже 2 yil o'tib cho'ng'ayib ketdi, alg'alvatadi. Siz atay boraldi aytaylar, yaxshi rahmat. Bo'ldi. Azamat sağındığı çok getirmişsiniz.